Jumpa kita saya di channel Dang Parlapo Alay Parmitu. Ada orang sotapuka, sotong lupa teh di like, donge di share, baru di subscribe, giat lancar channel tahun tuaka ada na perpudi. Jadi sambil mangula maradi ba marcerita hita boy anggiat boy mekel tabalas rohata teh. Jadi molo cerita ta sahalion ima cerita ni sahalak ama-ama nasai hobi mertugil. Tebak nomor tugil manang tutugilap. Jadi om menerokon na mimpi jadi kenyataan. Molo jadi begiamu mimpi jadi kenyataan. Tapi gema cerita on. Jadi arong matong salah ama-ama dangi holan na mertugil matong karejo na holan na mertugil. Jala memang juk do dapotan na matahun. Holan na dapotan do memang imana. Jadi di sara pertikian dakya betong dapotan imana dangi ngarong hira lobi 2 bulan. Bana bana nasib pun yang biasa na dapotan daun narohana. Jadi ujungna di sara pertikian tubuh matong turohana. Ko jiara jauh tu kuburan ni opung narohana dangi. Ko kubojo tu siak ka mana yang asolo man opung na baruan narohana tiki ujuni nguluni narohana. Lamat tong imana jo yarat tong dangi kebetulan dang pola do kuburan ni opung na tong. Di bawah mana maka sigaret, deban, suang-suang ni ka narik kok tu sidangi pangir. Alai di bawah mana matong do karotas do pulpet dangi. Mana tahu atik dia tur marsuaro pungin narohana. Alai na paling utama di pangiduh ni mana matong opung di mana matong dosa imana di kuburan di opung nang. Opung dua naron opung. Aing godang rugi au. Imana martugil-tugilon. Pos ruak opung. Marpamuati roham labok pusu min mana tong dangi. Pabu majolo nomor jo tua opung manang na melalui ni pipe bayan opung siap dua ini mana manang na beta horo tu parni piakku asa hu bahas opung bayan gabe tutugil tu nomor narohana ini mana matong tupung non marisak mau opung mardi bakopung ini mana tong isi sigaret do di badangi mulak me mana tong borngin nai buah tor marni bidutong mana dah wah ator dini pi mana dotong mana ku baby mana holan ini pi mana ku baby mana baby kan 07 ator gua imana dotong 07 gudang malu bima 10 lebar itor neng mamora dotong kan narohana abe kaluar matong sugu nei dan beli imana nomor non tor kaluar matong 70 dangi memang sial hian dak so pa balik narohana alai pe ikolau do musiao jara ukuran di pungin narohana sugut nei lai mana jara musi ukuran di pung opung rodo musiao opung pa opumon majalo tudum manang buah-buah mapung manang namar hitisen nipi ni ano pung di pa buah horo dang salam pung ngaudo na hurang malo ini mana dangi atau ngopung leo mamuse tu parnipi aku manang na beta ho budari pradi mau pungin na ile ni mana matong sigaret do akadiban parmisi me mana borngin ne turatot matong mana budu matong daba tor marnipi di mana tong ini pi mana nakok habing ini pi mana matong manakok habing buang ko salion toribo imana tong habing kat 25 sotong terbali anu te narohana songon babi narohana pabali imana matong 50 peme imana matong nomor nei sugut ator kalur matong opat-opat sagabi opat-opat lari narohana tong dangi anak berandel ngope ikolau do salai tu pungon yaro marni pidunya nali gay mar larian ini mana lau di mana to ido imana matong opung aitung takas jo bain opung buah-buam tu pa opumon anga perlu hiak ke peng dia ne mana dangi
Di bani mana matong song nak kini sigaret do aka deban do akan lan nasing dangi. Hula me mana tong di pahato imana matong burung porngin nei dangi. Wala na ngai pengi do ni mana tong topung nei. Buama asa kenyata jobain opung marhite ni pion. Mimpi jadi nyata jobain opung nei mana tong dangi di kuburan opung nang. Tur marni bidutong imana bu dari nei ba. Marni pi me mana dangi. Beset tabihita marnipi me mana tong birak celana. Oh lo birak celana. Ba dungo matong imana dangi. Buharum na ngaslinyon narhanat tong kan. Hape nga urok na borngin. Natuari tu opungi, opung. Mimpi jadi kenyataan jobain. Niku topungi sotong dak kenyataan dononon narhana. Jadi dengan hati yang mendua dangi. Na dua-dua rohana idada imana matong salabarnon. Tohor tong bah mimpi nyataan marsalemak matong salawarne. Tugil lang dapat alay salawar nga marsalemak.